Umncintiswano waka-Instacash well-win a quantum competition inqoba yakho ditfolele leshasha. Cut. Lenshasha lushaba. Isha njani quantum insha? Cunning 10. Alright man, let's take it from the top. Okay, I need your lights ready. Sound check. Camera on standby and action. Umncintiswano waka-Instacash well-win a quantum competition inqoba yakho ditfolele leshasha. No. Nasini man kuphila man badokulanjila. Uthi advert lengaphuma. Next, lo muntu. Udlala lo muntu. Nga 50 emalangeni inqaba yakho lenshasha iquantum lebuya ka-Instacash kule win a quantum competition levalwa mhla ka-15 April 2026 kani ivulelo emakhasimende aka-Instacash kuphela. Bhalisela Instacash nakunoma nguliphi ligatsha velonke. Ungangenela nanoma kukangakhi utibeke emathubeni langcono. Faqata *365# kuthenga lithikithi ungenele lo mncintiswano. Lenshasha iquantum inqaba yakho nga Instacash kunemigomo nemibandzela.